U MUP-ovu flotu stigla su 2 nova helikoptera, najmoderniji u Europi. Sustav zaštite i spašavanja time je jači. A tko će ih se koristiti i kada? Ivan Derošić. 2 Bela 412 Subaru napokon na hrvatskom tlu. Riječ je o helikopterima s najmodernijom opremom koja se može dobiti, uglavnom za potrebe civilne zaštite. Vrlo smo zadovoljni i sretni što se naša flota povećava i mislim da ovim otvaramo jednu novu stranicu i kad je u pitanju zrakoplovna jedinica Ministarstva unutarnjih poslova, ali i kad je u pitanju sustav zaštite i spašavanja u Hrvatskoj. Osnovna funkcija bit će pomoć Gorskoj službi spašavanja u traganju i spašavanju, ali i za hitne medicinske letove. MUP-ova flota tako se povećala na 9, a u planu je još 1. Čeka se samo raspisivanje javnog natječaja. Ova 2 helikoptera Bell zasad će ostati ovdje na sportskom aerodromu Lučko u hangaru Ministarstva unutarnjih poslova, dok naši hrvatski piloti ne završe svoju obuku koju započinju u veljači u Teksasu. U Teksas prvo odlaze njih 4, kasnije još 6. Obuka će trajati 3 tjedna. Značaj je izuzetan jer rijetko se dešava da dobijete ovako moćne moderne strojeve kakvi smo mi danas dobili. Znači, helikopteri su opremljeni svom opremom za sve zadaće traganja i spašavanja medicinskih letova. Imamo kameru za noćno gledanje. Na oba helikoptera je sva oprema, tako da je izuzetan dan za sve nas. Helikopteri Subaru Bell servisirat će se u Hrvatskoj, dok će se kompleksniji zahvati obavljati u odgovarajućim centrima, poručuje ministar. Jer riječ je o modernim letjelicama koje imaju sva čuda od opreme. Imamo module za medicinsku evakuaciju. Dakle, svaki od ovih helikoptera može uz punu opremu koja uključuje i defibrilatore i EKG i svu najmoderniju medicinsku opremu, može istovremeno prenijeti 2 pacijenata na 2 nosila. Isporučeni helikopteri koštali su 36 milijuna eura s PDV-om, a 85% financirano europskim novcem. Svi bi trebali biti u funkciji do ljeta, a onda bi jedan trebao ostati u Zagrebu, dok će drugi biti raspoređen u Dubrovniku kako bi se pokrio i jug Dalmacije. Za treći, koji je tek u planu, razmatra se lokacija na Malom Lošinju.